الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى وحي كربني ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قيام الدوه تعالى في الفملوه هندو ميستكم එබෑමීහුන්ගේ කව්වලතකුන් අවස්කම්මති තෙදුවගෙන් අන්නානේ අනින් ආයතික අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා වහී කුරබ්වනි යඛරුජූන මිනල් අජ්දාසි කඅන්නහුම් ජරාදුම් මුන්තෂිර්. එබෑමීහුන් ඒ කව්වලතකුන් නුකුමගෙන් අන්න හිඳුගා හීවෙගෙන් දානේ ගොෆ්ෆුලංගිතකේ ಫೇತುರಿ ಗಣೆಗೆ ಅಣ್ಣ ಫದೈನ್ ಅಣ್ಣ ಹೆಣ್ಣೆ ಮಿಗೊತ ಎಬಾ ಮೀಹುಂ ಆಸ್ ಕಿಯಾಮತುಗೆ ಮಾದಾನಂ ಎಬಾ ಮೀಹುಂ ಗೆಣವೇಣ ಅದಿ ಕಿಯಾಮತುಗೆ ಮಾದಾನುಗ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಹದೀಸ್ ಬಸ್ ಪುಡ್ತವ ಗಣ್ಣನಿ ಇರು ಮೈಲೆಗ್ಗೆ ಮಿಂವರ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಕುರವೇಣೆ ಅದಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹಕು ವೆಸ್ ಎಮೀಹಕು ಕುರಿ ಅಮಲಿಕ್ ಗೆ ಮಿಂವರ ದಲುಗೆ ತೆರೆಯ ಎಬಾ ಮಿಹುಂ ವಾಣಿ ಗೆಮಿಗೆ ಗೊಸ್ಪೆ ಎಹೆಂಕಮಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ರಹ್ಮ ಫುಳಾಯಕು ಸಬಕಿ ಮೀಸ್ತಕುಂ ಎದುವಹು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ರಹ್ಮ ಫುಳಾಯಕು ಮೀಸ್ತಕುಂ ಎದುವಹು ಫೆಂ ಬೋವಾಗನೆ ಫವಾನತಿ ಅದಿ ಮೀಸ್ತಕುಂ ಫೆಣ ಬೇಣು ಜೆ ಫವಾನತಿ ಏಲಾ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ರಹ್ಮ ಫುಳಾಯಕು ಕೊಮ್ಮೆ ನಬಿಯಕ ಹೌದೆಲ್ಲ ಬವಾನ್ ಹೌದೆ ಬಣಿ ಕೊಮ್ಮೆ ನಬಿಯಕ ಲವ್ವಾಫ ಮಿಕಮ ಇಶಾರ ಕುರಬ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರಬಣಿ ಇನ್ನ ಲಿಕುಲ್ಲಿ ನಬಿಯಿನ್ ಹೌದನ್ ಹಮಕಶವರಂ ಕೊಮ್ಮೆ ನಬಿ ಬೇಕಲಕ ಹೌದೆ ವೇ ಕಿಯಾಮತ್ ದೋ ಹೌದೆ ಕಿ ಕೊಬಾತ ಅರಬಿ ಬಹುಗೆ ಮಾಣೆ ಬಲಲಾಯರು ಹೌದು ಏ ಬಹುಗೆ ಮುರಾದಕಿ ನುಣೆ ಬಹುಗೆ ಮಾಣೆಕಿ එතනක ෆෙන් ජමා කුරේෆවා තන් නූනි එතනක ෆෙන් ජමා එෆවා තන් ඒ හවුදුගේ බහුගේ මානෙක් ඒ මිසාලක කෝරකුන් දෙමිගෙන් ආස් තනක ෆෙන්ගඩේ ජමා එෆ ඔන්න ජමාවුන් ඒ ඔන්න ෆෙන්ගඩ මිකනේ හවුද් නූනි ෆර්බදෙන් ෆෙන්ෆාබාගෙන් ආස් මි ජමා එෆ ඔන්න ෆෙන්ගඩ මිකනේ හවුදේ මි අරබි බහුගා හවුදේ බුනි මයිගේ මානයික ದೆನ್ ಶರೂಗ ಹೌದೆ ಬುಣವಿಜ್ಜನಮ ಏಗೆ ಮುರಾದಕಿ ಏಯ್ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಕಿಯಾಮದ್ದುಹುನ್ ದೆವ್ವ ಜಮಾ ಕುರೇಫವ ಬೊಡು ಫೆಂಗಡೆಗೆ ವಾಹಕ ಅದಿ ಮುಮಿನು ಎತನಕ ಗೋಸ್ ಕಿಯಾಮದ್ದುಹುನ್ ಫೆಂಬೋನೆ ಫೆಂಗಡೆಗೆ ವಾಹಕ ಶರೂಗ ಹೌದೆ ಬುಣವಿಜ್ಜನಮ ಏಗೆ ಮಾಣೈ ಹೌದ ಬೆಹೆ ಗೊತ್ತು ಮಿ ಫೆಂಗಡ ಬೆಹೆ ಗೊತ್ತು ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮಗೆ ತಫಾತು ಹದೀಸ್ ಬಸ್ ಫುಡ್ತಂಗ ಆಯಿಸ್ಪವೆ ಗಿನ ಗಿನ ಸ್ವಹಾಬಿಂಗೆ ಕಿಬೈ ಹದೀಸ್ ರಿವಾ ಕುರವ್ವಾಫವೆ ಮಿಗೊತ್ತು ಇಬ್ನುಲ್ ಕಯ್ಯೂಮ್ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ್ ವಿದಾಳುವಣಿ ಹೌದ ಬೆಹೆ ಗೊತ್ತು ಮಿ ಫೆಂಗಡ ಬೆಹೆ ಗೊತ್ತು ಸಾಡಿ ಹವ್ವರಂಗಿನ ಸ್ವಹಾಬಿಂ ವಣಿ ಹದೀಸ್ ರಿವಾ ಕುರವ್ವಾಫೆ ಸಾಡಿ ಹವ್ವರಂಗಿನ ಸ್ವಹಾಬಿ ಏನಕೋ ಮಿಕಮ ಇಶಾರ ಕುರವ್ವ ಬೈ ಇಲ್ಮುರಿಂ ಇಬ್ನು ಅಬ್ದುಲ್ ಬರ್ ಇಬ್ನು ಹಜರ್ ಅದಿ ಸುಯೂತಿ ಫದ ಅದಿ ಕುರ್ತುಬಿ ಫದ ಬೇಕಲು ಅದಿ ಏಗೆ ಎತ್ತುನ ಸೆಹಂ ಬೇಕಲು ಮಿಯಂ ಇಶಾರ ಕುರವ್ವ ವಿದಾಳುವಣಿ ಹೌದುಗೆ ಮಿ ವಾಹಕವಣಿ ತವಾತುರು ಮಗುಂ ಸಾಬಿತು ವೆಫೈ ಎಹೆಂಕಮು ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಕುರೀಗ ಉಳುವಿ ಮಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಸಹಾಬೀನ್ನ ಅದಿ ಎಬೇಕಲುನ ತಬಾವಿ ತಾಬೀನ್ನ ಅದಿ ಎಮ್ಮೆಹ ಸಲಫು ಸಾಲಿಹುಂ ಬಣಿ ಕಿಯಾಮತ್ ದುವಹುಗೆ ಮಿ ಕಮಂ ಈಮಾವೆ ಫೈ ಹೌದಕಿ ವಾ ಎಚ್ಚೆ ಕಮ ಅದಿ ಕಿಯಾಮತ್ ದುವಹುಂ ಮೀಸ್ತಕುಂ ಎ ಹೌದುಂ ಫೆಂಬೋನೆ ಕಮ ಮಿಕಂ ಕಮ ಬಣಿ ಮಿ ಹೌದಾ ಗುಳಿಗೆಂ ಆಸ್ವಾ ಕಂ ಕಮಂ ಎಬೇಕಲುಂ ಈಮಾವೆ ಎ ಸಬಕಿ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಫರಾಪುಂ ಬಣಿ ವರುಗದೆ ಮಿಕಂ ಸಾಬಿತು ವೆಫ ತವಾತುರು ಕೊಂ ಎಚ್ಚೆ ಸಾಬಿತು ಮೆ ಬುಣೀಮ ಏಗೆ ಮಾಣೈಕಿ ಎಚ್ಚೆ ದೊಗುಣು ಕುರೆವೇಹ ಮಿಂವರ
ಸಾಬಿತು එහා වරුග දෙක්කම සාබිතුන් ඒ මිසාලක අලුගුණ මෙගේ තෙරේග තවාතුරු කංච සාබිත මිසාලක බොඩත කුර්ෆානු ඒ උළු විවේකලෙක්ක මිසාල එවණි එත ජීලක ෆෝ ජීලේ ගින අදදෙක මිහුගේ කිබන් සාබිතු වීම එකම ඉන්කාර කරවෙන එවස් දරජේ නොන්නාන එහා මින්වර වරුගදකෝ මේ හවුදුග වාහක වණි නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ සුන්නතුන් සාබිතු වෆා එදුක නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මේ මයිතග්ග මච්ච කෂ නමාදු කුරබ්වනි නමාදු කොන් නිම්ම ෆහු එකලේක ෆානු සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මෙම්බර් කොලන් අරා හදීස් කුරබ්වනි තිමන් කලේක ෆානකි තියබෑමි උගේ තෙරෙන් එම්මේ ඉස්කුරෙවිගම් වා ෆරාදිකි තිමන් කලේක ෆාන බේකලකි තිමන් කලේක ෆාන අදි තිමන් කලේක ෆානකි තියබෑමි උගේ මච්චවා හෙකිවෙරියක මෙම් විදාලොම ෆයිකලේක ෆානු හදීස් කුරබ්වනි wa inni wallahi la anzur ila hawdi allan hama kashawarun allah gandi buname timan kalege faanu miharu eba timan kalege faanu ge hawdu timan kalege faanan eba fene hama kashawarun allah gandi buname enkam ilmerin vidalwani e hawdu e fengadu miharu wes wani khalgu kurawifay e fengadu ki miharu wes watanake nabiy sallallahu alaihi wasallam wani mi hawduge sifata ves bayan ko devwafa e hawde ki kihenevwa kiha bodu minegge kon sifaigga kan etam wani adi kon kahala fenek kan etam wani mi huriha kam nabiy sallallahu alaihi wasallam wani ekalege faanuge hadis bas purtaga bayan ko devwa mi godun furtama kam kay mi hawduge bodu min bayan korwa nabiy sallallahu alaihi wasallam ekalege faanu aamko wara bodu ecche ge digumin bayan kurakam ge wani nama ekalege faanu e bayan nokurane ege melakun nuni arbe miyar bana kilometerun ekahal go gotaka ekalege faanu war bodo echekam ge wani nama bayan nokoddewan war digu tanekkam ge wani nama ekalege faanu ge manhaje ki digu tane nuni bodo echekam ge wani nama e bayan koddewani zamana guluwage nuni waguta guluwage e wagutegge waki kame ಹಾಸಿಲ್ವು ನೋಡಿ ವಗುತೆಗ್ಗ ವಗಿ ತನಕ ದತುರು ಕುರವೆ ಮಿಂವರ ಗುಳುವಾಗೆ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾಣು ಏಚ್ಚಿಗೆ ಬೋಡು ಮಿಂ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆವ್ವಾಣ್ ಏಯ್ ಮಿಜಮಾನುಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ವೆರಿಂ ವೆಸ್ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾಣುಗೆ ಮಿ ಮನ್ನಹುಜುಗೆ ಇಫಾಫಾಣಿ ಮಿಸಾಲಕ ಮಿ ಜವ್ವುಗೆ ಕಂಕಮ ಬೆಹೆ ಗೊತ್ತು ದಿರಾಸಾ ಕುರಾ ಮಿಹಕ್ಕು ನೋಡಿ ಸೈನ್ಸ್ ವೆರಕಮ್ಗೆ ವಣಿನ ವರಬ್ ಬೋಡು ತಾರಿಯೆ ನೋಡಿ ವರಬ್ ಬೋಡು ಗೆಲೆಕ್ಸಿಯಂ ಎಚ್ಚೆ ಫೆಣಿಜೆ ಕಮ್ಗೆ ವಣಿನಮ ಎತನುಗೆ ಬೋಡು ಮಿಂ ಬುಣದೆ ನುಬುಣಾಣೆ ಮಿ මියනි මිනි ට්‍රිලියන් කිලෝමීටරුගේ බොඩු ගැලැක්සි එකේ ඒක බදලු කීකේ බුණානේ මුණානේ එතබ්බා මි අලි මිවෙනි අලි ආහාරෙක්ගේ මිවෙනි ලයිට් යාස්ගේ මිවෙනි අලි ආහාරෙක්ගේ දිගු මිනුගේ ගැලැක්සි එකේ නෝනි තරියකේ එකීවෙගෙන් ඒ සබකි එක් ගොදකි මිහුන්ගේ හිතුක බෙහෙට්ටුමා ෆසේහ ගොතක වාණති මිසාලක දුනියා මියනි තනක වණි මිවෙනි තරියක වණි මිවෙනි අලි ආහාරුගේ දිගු මෙනේ අයියා Ali daturu kofa etana deveni enha saharune nuni egota nabiy sallallahu alaihi wasallam ge min manhaju e befulum ves gengulu bani nabiy sallallahu alaihi wasallam hawduge bodumin bayan ko devwa ekalege faanu sallallahu alaihi wasallam hadis bas pulu gannani imam muslim riwa kurwa fa hadis bas pule hawdi masirat shahrin timan kalege faanuge hawduge diguminaki em masduhu ge digumine en hadis paspulu go wani em masduhu mihaku daturu koffa deveha digumine timan kalege faanuge hawdu ge diguminaki wa zawayaha sawa adi et hawdu ge kantav wani hama wegenne den nabiy sallallahu alaihi wasallam hawdu ge bodu min bayan korwa tafatu waragin hadis ta riwa korwa fa ekalege faanu garihu e sabeki tafatu bekalunna tafatu goggota ekalege faanu sallallahu alaihi wasallam wani e bekalaka gule gotakum wani ege bodu min bayan ko devwa migotu en hadise gannani kama baina sun'a wal aila aila ya sunna ya aila ya kiyunu raha sun'a ya demeduga waha digumin e hawduga we aila ki ei suriyaga nuni mi suriyaga siriyaga rashakam miken aila etanum ferigen gos yamanuge son'aya digumin egagada ko muli jaziratul arabge digumin eha diguwegen ve
eha bodugen ve nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani hawd en hadis ek bayan kurabani ab'ad min al ayla ila adan adane kiyunu yamanuge rasha ayla e mikiye rasha e de rasha demeduge digumina vure bodugen ve en hadis pasfulga bayan kurabani den hen hadis pasfulga hadis kurabani kama baina makkah wal ayla makkah ya ayla ya demeduge ayla ya mikiyunu ratuge demeduge digumine wani miyan ishara kurabwa ibn hajar rahimahullah vidalwani mi huriha hadis ekgaves miwani em maanaike e sababeki mitantana mi huriha tanakavves daturu kurve digumine ki gaak ganaka em mastuhuge digumine ehenkamu mi huriha hadisakum ves dalil koddeni ekkamakashe ei nabiy sallallahu alaihi wasallam qiyamat duhun edevwa hawdu efengaduga bodumi em mastuhuku mihaku daturu kuraha boduwegen danaka den nabiy sallallahu alaihi wasallam wani e hawduge e bodu hawduge fenuge hunnani kon sifa ikkam bayan koddevwa qiyamat duhun e mistakun e bone fenuge hunna sifa bayan korwa furtama kame goduge kalefon bayan koddevwa fa ekkam ki e fenuge kula kobato e fenuge kulaiki bukhari rahimahullah riwa kurwa fa hadis kawani hawdi masirat shahrin timan kalege faanuga hawdeki em mastuge diguminuge rastawa hawdeke wa ma'uhu abyad min al-laban etanuge fenuge hudukan kiruge hudukam avure huduwegenve den en hadise gannani etanuge fenuge hudukan rihiga hudukam avure huduwegenve ehenkamu etanuge femwegen daani hudu saafu riti fenekkamuga adi mi fenuge waswas nabiy sallallahu alaihi wasallam wani bayan koddevwa kom wahekkam fenuge duwani alugon menen gen misalaka tanege fenevwa kamuga wanina metanaka diya misalaka kuliyek kahal tanaka diyama fengade kamuga waninama e fengaduge was hunnane alugon men etana diyama fengaduge was duwani nuni atiriya diyima lonuge was duwani ama ifada nabiy sallallahu alaihi wasallam e fengaduge gaata diyima e fenganu duwani kom wahekkam ves nabiy sallallahu alaihi wasallam wani bayan koddevwa bukhari ge iswedi riwayatu gawani warihu atyab min al misk gomakasturi ge wahavvure e fengaduge miiru was gadawane fengaduge miiru was miiruwane gomakasturi ge wahavvure bay befulun gomakasturi dikur korefa wima hitan arafane mi hadis ge murade ke fengaduge duwa wahaki gomakasturi ge wahe no enno murade ki gomakasturi ki waram miiru was duwa ecche namois e gomakasturi ge duwa wahavvure ma miiru wahe duwane mi fengaduga etana qiyamet duhum mistakun diya me ba me hunan e fenganu duwani gomakasturiga eduwa wahavure ma miru wahe den mi fenuga lani kon rahaitto ekam ves nabiy sallallahu alaihi wasallam wani bayan ko devwafa migotun imam ahmaduge musnaduge riwayagam wa hadise gawani ma'uhu ahla min al asal e fenuge raha ma mutuge ಫೋಣಿಕಮವ್ವರೆ ಮಾಮುಯಿಗ ಫೋಣಿಕಮವ್ವರೆ ಎ ಫೆಣುಗೆ ರಹ ಫೋಣಿವಾಣೆ ಮೀರುವಾಣೆ ಮಾಮುತುಗೆ ಹೊಣ್ಣ ಫೋಣಿಕಮವ್ವರೆ ಎ ಫೆಣುಗೆ ರಹ ಮೀರುವಾಣೆ ದೆನ್ ಆಮೆ ಹದೀಸ್ ಗನ್ನಣಿ ಎ ಫೆಣುಗೆ ಫಿನಿ ಮಿಂವೆಸ್ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆವ್ವ ಕಿಹೆನೆತ್ತೋ ವಾಣಿ ಎ ಫೆನ್ ಹೂಣು ಫೆಣೆತ್ತೋ ನೂಣಿ ಫಿನಿ ಫೆಣೆತ್ತೋ ಏಕಂ ವೆಸ್ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ವಾಣಿ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆವ್ವ ಎ ಹದೀಸ್ ಗನ್ನಣಿ ವ ಅಬ್ರದ್ ಮಿನಲ್ ಸಲ್ಜ್ ಗಂಡು ಫೆಣವ್ವರೆ ನುನಿ ಸುನೋಯವ್ವರೆ ಎ fenuge finikan gadawane nabiy sallallahu alaihi wasallam qiyamah dum idevwa hawduge finikan eyavren gadawane ehenkamu qiyamah duhoga mistakum fena beenum wegen wa halu emi hunnan emme ekashigen wa mistakum fembuimatta ka emme ekashigen wa emme beenun jehigen wa huriha sifai wani hawduge wa fenal libifa ei efeneki hudu riti fene efeneki ಮೀರು ಫೆಣೆ ಎಫೆಣುಗ ದುವಾ ವಾಹಕಿ ಮೀರು ವಹೆ ಮೀಸ್ತಕೊಂಡಂ ಎ ಫೆಣುಗ ವಸ್ಜೋಣಿ ಹಿತಂ ಉಫಾವೆರಿಕನ್ ಲಿಬಿ ಹಿತಂ ಹಿಂಗಮ ಜೋನ್ ಲಿಬಿ ಫದ ಮೀರು ವಸ್ ದುವಾ ಫೆಣೆ ಅದಿ ಕಿಯಾಮತ್ ದುವಹುಗ ಎ ಹೂಣುಕಂ ಗದವೆಗಂ ವಾ ದುವಹುಗ ಬೋನ್ ರಂಗಳು ಫಿನಿ ಫೆಣೆ ಗೊತುಗ ಎಫೆಂ ವೆಗೆಂ ಗೊಸ್ವಾಣಿ ದೆನ್ ಬೈ ಬೇಫುಳುಂ ಹಿತಂ ಅರಾಫಾಣೆ ಕಿಹೆಣೆಂ ಹೆಯೆ ಎಹಾ ಬಾವರ್ ಮೀಸ್ತಕೊಂ ಐಸ್ ಎಫೆಂ ಬೋಣಿ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗೆ ದುವಸ್ವರಂ ಫೆರಿಗೆಂ ಗೊಸ್
ekaleeg faanu hawdad daani nabiy sallallahu alaihi wasallam ge duwas waram ferigen gos qiyamata jehenden ekaleeg faanu tabawi habay ko hawdum fembo med taka daana ekaleeg faanu ummatu ge emmen daana mihen mi emmen daayru ge kihenen he e femboni emmen beflo kitan arafan nabiy sallallahu alaihi wasallam ekam beswani bayan ko debwa ekaleeg faanu hadis gannani wakizanuhu kan nujumi as-sama kan nujumi as-sama etanuge kamwaruta udugawa taritafade en hadise ganani wa inna fihi min al-abariq ka'adad an-nujum as-sama ka'adad nujum as-sama etanugawa kamwaruta adadu udugawa taritaka evvara ginawegenve nabiy sallallahu alaihi wasallam ge hen hadis baspulagewani ehen kamun mihaka tatten nudibigen fembona kamware nudibigen ule kanu jehne qiyamat do nabiy sallallahu alaihi wasallam ga hawduge gata gos e huriha kame bani intizam ko furiham kurege den mi kamwarta hedigem bani ufedigem bani ufadaf bani noni mi kamwarta hedigem bani koncha konto adi ekam warta ge saaf tahirukan mi enge fada gotaka nabiy sallallahu alaihi wasallam ge hadis basfulag hadis kurabwa fani e hadis basful gawani imam muslim riwaya kurabwa hadise tura fihi abariq adh-dhahab wal fiddati ka'adad an-nujum uduge tharita fademwa rana rihin hedigemwa kamwar takike etanu gawani hawdu gawani rana rihige kamwar take mihaku e tari balafa me hadiwegen nubon ule kala ekahal sifain nonnane rana rihin hedigemwa riti kon hedigemwa furi hama kamwar take edum fembu matta kawani ehen kamun e hawdum fembon da mihaka e tanum fen nulibidane kama birun nuni etanum fen nubawidane kama birun haswegen ule kanu jehene adi etanum fembuima datiwegen ule kavves nu jehene nabaves nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis basfuluga annani etana fembuima taka mi ummatuge mihunge kuren bayak mihun daane namaves eba mihun etana diyame me kenetto wegendani etanun eba mihun fen libeto eba mihun etanun duru kurwen kam nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani sabeki nabiy sallallahu alaihi wasallam enge wada ganwane mi ummatuge mihunge kamwaruge gata diye me sababe ei eba mihunge hashiganduge gunawanta wuduge gunawanta wani wuduge sababun ali kureifa ali wegen wani wuduge sababun ehen kam nabiy sallallahu alaihi wasallam mi ummatuge mihun etanu fenunima enge wada ganwane nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis basfulega wani inni ala al-hawd hatta anzur man yaridu alayya minkum timan kalege faanuge hawduge gaatuga timan kalege faanu etanuge kaariga timan kalege faanu hunnaname adi etanugo hunnairu timan kalege faana fenigen daane wasayukhadhu nasun duni timan kalege faana bayaku mihun dura jesse veta timan kalege faana dur kureveta bayaku mihun ehen timan kalege faanu hadis kurawwane ya rabbi minni e aluge veri rabbe e timan kalege faanuge mihunne wa min ummati e timan kalege faanuge ummatuge mihunne fayuqal e kalege faana denne vene hal sha'arta ma amilu ba'dak kalege faana engi wada gannawa he kalege faanuge fahun eba mihunge amal tan hurigoy en hadise gannani imam muslim ge riwayatu gannani innaka la tadri ma ahdathu ba'dak kalege faana kan engi wada nugannawane kalege faanu diumafahu eba mihun ala genai konkan kankame kalege faana engi wada nugannawe den ehen kam nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurawwane e kalege faanu hadis kurawani suhqan eba mihuna gellenwi eba mihuna gellenwi gam wa mihuna nuni eba mihuna hala kutte ehen kam ilmerum vidalwani nabiy sallallahu alaihi wasallam ge hawda fembon anneiru mi ummatuge bayaku mihun efambuwa gane fawa haluge tibeiru es etanu dur kurevigen daane den ei kom bayto bello mattaka kom bayto algonu balala mattaka ilmeringe basfulutaka balalama ilmerin ei
kom bayekam wani bayan ko devwafa migotum imam nawawi rahimahullah riwa kurawani imam nawawi rahimahullah ibn abdul barrugari riwa kurawaf wani eba mihunga sifataka behegotum e duru kurawani kom bayekama behegotum kullu man ahdatha ekale fanuga e basfulu gowani ei ege tereng ebbayki bidu averinne deenuga ala kankan hadaule bidu averinne ege tereng ebbayki ei khawarijunna adi rafidai shiyain ebami hunna adi ashabul hawa nafsuge ehen ahul verinne adi mige turun mista kunnan aniya kurumuga israf kofoa mihum vesege tenen waane kama ekalek faanu vidalwani adi haggu bayan nukon e haggu hifahatta mihum vesege tenen waane kama adi mi ummatuge mihunge tenen bodati faafataka wakkan kuruma rabuima zine kuruma mihum meruma mifada riba keuma mifada bodati faafataka aragadna mihum ves e hawdun ekkiba kuregen daane mihunge tenen waane kamuga imam ibn abdul barr vidalu fani hama mifada basfule qurtubi esriwa kuraba fani ekalek faanu vidalu wani aharmenge teremwa ilmerin timam bekalunge huriha ilmerin vidalu fave deenum beru fa mihun e hawda duru kurvene qiyamat dohum adi mige turun bidwa verin qurtubi es vidalu wani bidwa verin ves e hawda qiyamat dohum duru kurvene adi efo hama imam ibn abdul barr vidalu ifadan vidalu wani ei rafidha inna adi khawarijunne adi mige turun mistakun aniya kongulu mihum vese hawda duru kurevene adi haggu manako hagga gowa mihunna aniya ko eba mihun qatul kura mihun haggu ge ahul verin qatul kura mihum ves e hawdum fennu debe mihun getere qiyamat duhum vegen dane e hawda duru kurevene eba mihum ves adi hama mifadan bodeti faafatakan araganna mihum ves qiyamat duhum e hawdum fen libena baykam go wegen nudane e hawda dur kurevene mi debe kalunga basfuluges bayan ko foga ganda kam miwani ebbay gawahaka mimi hunnaki qiyamat duhum nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge hawduge ekalege faano ballawan hunnawani ko fembuyi mattaka eduhum iru kari kurefawairu boda adi bodavwane fembuaganefa warabboda mistakun femboagana fawahalu qiyamat dohum fembuy mattaka ikkala hawduge gatedde ima mi faafatakan aragana fawahulu werina kiyana to wegen midani e hawda dur kureveni e hawduge was fen ebami hunna duwane e hawdu ebami hunna fennana etanuga wa fenuge riitikama saafkan alugunu menge tere mihakam miyadu duniyega warak gadaya femboagana fotta fen tatte fenifa e bon nulibum kiyana to wegen daani fembuyin ituru wegen daani itura fem bom benum wani hama ifadan qiyamat duhum ebamihum ekkala hawda dur kurunima etanum fennu libunima ebamihum ge halaka ves wegen dani ifadan ebamihum nan ekkala fenuge miru wasduwa e fen mihum botan feni e fenuge saaf kama riti kama gina wegam wa taritaka ecche fenunima ebamihum ves fem bom benum wani namba ves mifada faafata kan aragane fawati ebamihum nan e hawdum fembuyim go fursate lebigan nudane eba mi hundane yegen ekkibawegen baba ekkamga wima kurige ilmerin mifada bayakkamuga wegen goste daneti birun ebe kalum dua kurabba allah subhanahu wa taala ga hadratun rakkatere kaman ede wima alugodu men ves dua kuran jehe allah subhanahu wa taala ga hadratun alugodu men neki e hawdum fen libena bayakkamuga wuma adi qiyamat duwahum egen fen nulibi fen bowun ituru wegen gos fena dahiwegen wahalu e hawdum beer kurewegen da e hawdum fen nulibi dur kurewegen wa bayek muga wegen nudiu mangede allah subhanahu wa taala ga hadratun dua kuran je hema algon go dua ki algon menge mi majlihan hadir weti be emmeha befun neki mifada faafay kurefawanama e faafay tauba wane bayek muga wegen diu adi qiyamat duwahum e hawdum fen libi e fenuge miru raha libi e fena begotun en hadise gade annani e fen e hawduge fenum fen boy fekam go wani nama
මීහකු දුවහකු වෙස් දැන් ඉතුරුක ෆෙනෙන් නොබෝයනේ එනගේ ෆෙන් බෝම් ෆිලාගෙන් දානේ වීම ඒ හවුදුගේ ෆෙන් ලිබි අලුගොන මෙන්න ඒ හවුදුගේ ෆෙනුම් fen libi buimuge sabun algon menge fembom filagen da baykkamuga vegendiyum duaeki Allah subhanahu wa ta'ala qiyamat doho algon men man nabiy sallallahu alaihi wasallam ya ekiga labwashe wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.